Kithurano 2017 isiasa imwekwemwe omena ndene. Mutegeri wa WeruTV ni bwega sana na tuba kwithira gwatanite na tukaitene kangi kiri mubango wa Kithurano 2017 kule ntuko Jumapili otawithire twithira twina mubango zito wa Kithurano 2017 kanko gwachogene kurikanite no warane na batu kirukira namba yetu ya SMS rete na mari ni 40321 na kiri Twitter @WeruTV no warane batu kinyakire Facebook mutandao yetu wa Facebook ni WeruTV arani na batu na tuko na ruha tunaenda kuariria mantujeli Ontubombere tuketho tukiariria rwa rais kiri thiguru ya Kenya ukurukira mbunge na mantoera mbere kwithirwa akiaria bombere ni kuitwa michara kwa abunge ba mbunge nene na kinya kuitwa michara kwa abunge ba bunge cia county kana county assembly ontubunge ba tuketho tukiariria ni budget ire rekete okurukwa supplementary budget ndene ya county ya Meru chito tuketho tukiariria ntukwe na rua na kwa itarambere ndene ya Kithurano 2017 twina Daniel Kiogora ura ni mbunge wa Abuthuguchi West na niwe mukaririkiti wa kamiti ya utali wa madhabu wa county niyo parliamentary accounts committee ndene ya county ya Meru na tuli na Woringi MCA wa Akithi ward etawa bwana Stephen Ntoribi etirikia karibuni sana na tuli na Otawithre tuli na analyst wetu kana mtaalamu wa mambo ya kisiasa bwana Joseph Ringera karibuni sana. Thank you. Now tuambirie na ntumiria rais kana rwadiro rais kirinde goro rais arawira ati MCAs na member parliaments wakaitwa muchara wanjuru hata bwana Kiogora. Asante bwana Martin na kethia tekiba WeruTV bonde arabari na mbugibwa gani ntubako gwatwoge ni tukwa kwa mbere gikipindi kiga Kithurano 2017 woni bomwe nga support ure president Uhuru akuga na still kwe condition penda ikwaja na kibu ndenda mishara itauro kiri antu baraba kugwata mishara nkuruki ura batu batire to kwithirwa begwata ni untu no kwithirwa mishara emwe reasonable na ikethirwa ni kumisa uchumi bwa nthiguru yetu na rire antu bakaiba kuri wa mbeche nyingi baba ingi bakethirwa bakiumiaga lakini ra ukero kwi antu bagatauriro muchara lakini na chi ofisi ni chia thirikari corruption ira ikuiendere tutethirwa twithira ya thinera Kenya kira mbere ma president yabati kuthithia ikuonania cases cha corruption na wamba bwa mbeche cha muingi ki levels cho ijire cha thirikari ire anene na thirikari county na mbere ma tuone winyange bwa mbecha bukuthirwa nuntu ninde Kiogora muchara bira nyungu atamjwa 152,000 ngito ethirwa jo tigara ngiriye gana. Is it really 152? No proof na payslip 152,000 juju muchara jwakwa iwi kwina allowances cha committee na nkejo fail kweta committee meeting mbeche untechiona. Okay. So 152,000 ira nkeje ikwirwa ingito yo mbuga ngito ngiri 50 chikwe kigine na thirikari nawe kwi mtungi weterete through deal ya corruption ya thero ku increase kuongera ure thirikari kugura into bubwithirwa buri untu botheri ni untu kwe mbeche ire chura cha thirikari ire chura uragie corruption icho nyingi nkurukie ire kwita kimishara ya ritingu. Okay ngaguri giuri okay bwana itirekia. Okay ipoka sana kinya woni matini ngochoke nkatho kinya no ntuba kwithira ndiramo na babu ntuko ya narua na munyonge chokarenga nkatho no ntuba uturinganira ntuko yeru ari uni buramba ndakuwa abo batikomea kaita kane ndika ka siasa na ikwethirete kuina cry civil servants bakithithia maandamano bakaua MP banambecha Kithumba MCA banambecha Kithumba na ri president ndo nakwenda kuwini kura cha ntu akarata kwenda kuthithia uchumi through michara ndenda kuwaona kinya kiri athikiri baba kuthikira president na ure nagito muchara uri umenyeni kithara gito muchara ria ure mbito muchara yokwa menyate kenyawe na power kugito muchara yoko fixed ni salary remuneration ni you fix it ni sara sarem michara to ni fix it ni sara sarem there is a commission independent yete me ku influence on president lakini president ndo nakwenda ocho akura akera antu michara gito MCA na michara yo gito MCA ni MCA ba karite bombere na mbon MCA ni mujumbe oya mujumbe wa National Assembly disparity re yo kuma kiri mujumbe wa National Assembly ongri magana na mwanga kiri MCA 152 wa kuira disparity unene mno so lakini ndiragwa meki nyambo mbere nyankamura inkarwa monere ngawa uni ngwetekeria antu bakithi muchara yoko yogitwe muchara yoko ibati wito commission
ire already ire ndio na mantu ya salaries na gye president ure yo yugitwe lakini aiku katwa na ata andikire Sara Seremo wa muchara yogo yugitwe nonto ira ni ofisi ya president tekere ofisi ya Uhuru Kenyatta ni Uhuru Kenyatta akwaria ni ofisi ya president aya yitwa ri president Ongoro Katonya ri akethira yuriko so hii propaganda yo chwagura tu ani okwizira bwana ringera so kugumanisha ate rwariro rais rurariri ntukura yari pure PR kana rwariro rwa kutsiendia kenda tuba mwenda kuate muchara yuka ito yo abunge muchara yuka ito yo MCAs PR atategere ni mwere in the economic point of view mbere ma 50% of revenue re kujukua ile wani 2% of Kenyans that is TMP akine te baraba tali aki even state officers baba PS actually kuringana nawe awire ate arenda baba ito michara nonto abunge na MCS kuringana nawe na muchara mwingi antu baba ingi arabeta kandas zinge na jinyeji kenda kuongelo muchara nonto bakwithwa baba ngebe na muchara mwingi already they are there ondoka teka ja PS PS is earning over $500,000 cabinet secretary ako wapi over close to $1 million so already by 3 nonto MPC by 3 already by their salary. So that's why kuga elected officers na state yani baba dirikari civil servants senior civil servants bond bajo kembe shiraba kujukia bajo kinali 50% of tax rate korea it's not tembe chon dire rombina bi tax rate korea which is around 600 billion so when you look at this thing clearly no goteka kona it's not sustainable kana kedere ka sustainable then no development to kadidia. So, igendo kiariri Sara Serem kuma 2013. Kenya mishara MP sabaki chongera mishara 2013-2014. It was the same complaint was there by Sara Serem, the commission. He formed, na yeko into office. So, literally, keremu Kenyo o kawaida, it will be again. Nonto, for one, our money is being used by very few people. And to itake development, e benefit and baraba inge mbechi 600 billion igeta akirianto 2% of Kenyans is a lot of money. So president nategeta wengwa ona is not sustainable. And economically, even when you look from the economic point of view, it is not sustainable. Aka effect yontobu? It is not him. Te uro ka effect. It's SRC. Na SRC ba ugeta bongo they are going to effect it. And the reason why it is high, no to back with it's time changing ejete. So MPs baraba lo dai batomba korora na Sara Serem dai mono no zaba batike da bagachoka. Bwana kiogora mutongori okiama ya kura no we president wa ndikuru ya Kenya. Ne kura wichwera na babu kuate akabuita michara. Bwambere ngo atanire ababa ari kwina commission ewe ya Sara Serem. Ire determine salaries iria ikare wa muritingo gyo thirikari. President toka ko agochwa kura na nonto bobo ni onto bugeta through a process na after kuga ubunge itonere Sara Serem ingwete kiantu ko ijire nyuma akiuga be in the process ya ku implement onto bo president ya kuga nekeje kwithirwa onto bobo gatuma Uhuru atethia Kenya mbe chiri nyingire ta kiri current expenditures chieja kuita ngugicha maendeleo bukamutethio ne kura utema kosa jareo ethirwa akabutumira kuona kura aitembecha kuma kimishara kiri antu bakayikirie the masses Kenyans baba then abunge nibo bakuru no mwaka bakuru kyonto bo bayito michara baetikiri abunge au batekurukia iwi kwina commission independent and constitutional ya Sara Serem kira babunge bathithire ari ingi muchara kiongerwa baetikiri bayito michara lakini ati mbunge akiwa ni mbunge bwana Nturibi au ni ongete kanirie no akiwa ni mbunge mbere Nturibi aria kwigintu kithero kireo kire labor laws muntu tiombo mwenekera muchara thaiwe ngugineu muchara jojo teta down once ajuitaya na ndi abunge babe ku MCS babe ku batomba kwenekera muchara barajura benaju na ndi baraba keja next parliament no ba effected ni onto bobo Okay na bonke kurango atakuwa kinya commission ni it's also guided by the law kana commission nyao ne kale itu sheria yongoro ambaira commission kurinera beta bameta job evaluation
njo mbere barita any report idane kuongela mushara they must support no tuba wikitiria mushara kinyari abatu to complain atu na 79 igitaitia kidogo katwa subject to job evaluation they have evaluating when BMC yari tamo ankabona no nabati ukira kidogo toka ukirwa no ntukinya sara seremo atemya ukira overnight au MC akariwambe chia nona na kwena inya mno wandika muntu no choka winika muchara yawe kinya ko it's against the Employment Act me already commission ni formatwa na yekiro sheria nayo ira commission ile batere witata ile batere kudhiata otherwise sara seremo amba ukira ndaike mwacho kakwa ngugita michara kwena no to michara yoni utumrambe nyingi mno na ati mishara aki kwibwo mheshimiwa Kiogora wana inkwenda kuatana na mheshimiwa Kiogora thirikari yetu ni ona mbeche nyingi muno baki ya kuya kusil loopholes kinyabati ilela michara people can even nkuruki ora bakwani so ko kwego witikiria ati thirikari ya Jubilee erore umo wayo ina corruption ambuge winyange bo ambete cha mwingi bureo na corruption ni thiritwe Kenya gitari nene na kigintu ki in white and black kwena corruption Kenya ko ntombe kuwa corruption yetiona tukiona iriyo mbothi ki levels chujire cha thirikari na inya ki counties iria chire under the opposition niyo guteta muno inya kwena corruption ya kurigaria. But even it is worldwide. Yeah, corruption is there worldwide. You know, get America, Britain, whatever. But who would justify it? To the corruption, not to yes, of course. You think justify. Lakini ane Kenya numerate so open. Nonto kateka ja NYS. Mtu kwa kuwengo kama tankunia 60 million shillings sincerely na haka ugawe. Yani it was like if temperature yani nakuwa waka temperature chiawe. He is just registered a company. Haya waka ugeu 60 million ya kama tankunia. You know, it is shows there's a corruption. Because the reason why he said like just that, a minute the reason why he said like that, not about whether institution is corruption, EACC, but he has been able to push it to operate. Lakini ande amona independence yeo, amona independence, Kibaki ataina opportunity yeu. He was under the old constitution. So Uhuru no origin this new constitution. Or rather, he became the president under the new constitution. So the constitutions, constitutional commissions, they formed under Uhuru. So he had an opportunity of setting an EACC on a corruption. Now no corruption negative anyway. Kedara minister now no subjected to corruption. Kanaka itokere gite na ka subjected to interrogation nambe simuni kwa rekabani besimuni kwa rekabani of course the proof corruption yongwa that's what the challenge is but to see nyaka the proof at least ogita mtu from the office at least it's a step forward taka kwa mutetera it's not enough no mtu na buri kwekro ndene kila mbe chiro okay in case of NYS somebody aliiba kabisa mtu akikuwa ndani sahi. Okay. Wanatrikia bauati opposition kana rutero gani bauati thirikari Uhuru kire ntumirie wewe na bati kurombore kiri Kenya no tunare mikurwa na ofisandi kana nare mikurwa na kagwire ndi uni burambile te corruption bare kire batwi ni ikadia hinibo ni ambiriti kuma kuraya sana imbira kya kwa analyze nyanda ilelenya kire ana nja ukona wewe muchiari ukera kane tanga matukanga dukeni ara ungurire muhate ngakwachiringirano kana ngakugurira entrement mwana uri naki otomoni uwe lakini ulitande kana kara kwa corrupt wakera ringita dukene kakura imbiwa ampa mamu nuko me mwana uri na ilitanire kwa corrupt kuma kaika ni yini that I should get something get that dia buran kwenda so corruption yambiria kuma kama mtu kai primary mwanga corruption yaitia okay akuyagwila EACC yetu actually tina powers ya other commissions chia kurana corruption in the other world number one it is tied EACC tumeo kutanga straight it is the recommendations it is the investigation ya jo it is the recommendation ya kwa direct public prosecution so direct public prosecution no aikirwe kesi ya corruption na acho kakawa muntu kutina grounds cho mutitanga nondo EACC it has no powers cho kutitanga direct no wiki kotini manto yararo yawana yona yata parliament no nondo no kumenya wengwa
kinya corruption uri parliament yu ya igwa parliament kwibora nda ku review sheria era yo karia EACC still weta parliament yu ya tewa ya bicha no ya tewa nonto kwena beneficiaries ba corruption in that parliament medri kadoko ile lakinyo opposition in fact da kwile no clean this government urambo mekia kwa wa thirikari ai clean wengwa from family ya Ondinga, from family ya Kenyatta. Okay, agwile la tuko no uhuru. Tenera tuenyo, I was in Singapore. I was in Singapore last year. Singapore yonera uhuru na Kenya ugwiri mwe. Lakini Singapore eteke tugeto corruption. Imbete tende take corruption free country ile. Kontuko to Singapore na kontuko to Dubai. So rais na bati kurombo rekeri kira Kenya no tunare mikro na corruption? Actually atromba no tuginyawa atina uweso bu. Constitutionally uweso bu bo murema nonto. We rais nyate meo prosecute. Miari ku rais utipa wa nyari rais ya ukira yondo bodithi eteka bodithi ekadurwa kawa bagachoka but no musongori thirikari ji na thirikari ni we tina na unkuma ni bubwingi kata abati kurombo rekeri kungana na opposition boba kuwa abatere kuira 3 abatere kuira wananchi wonte me kurombo rekeri no ntobombere na bwan constitution bo mnenkere patani onti ni unity powers egeda president ri askari bakadurwa achoka kera akawibete college commission ire kabulunde kwa no na no ekano because there is an independent commission so president is no na kura muntu eta no mudakite mauro so president atina powers kude no to president atino prosecute EACC nyo ikarile na mponde inge so sheria ire chirumba kide EACC no osho kude investigation ni awiki kotini street president no abe no awe anto ya baraba investigate wa parliament president no manate awure nyaba ummislindi EACC ummislindi I had him only I put EACC or mislead. The ministers were up step down. The ministers were up step down. No to yes. Gilu the other day na he was cleared. Actually one in direct public prosecution. Na when always about prosecute. Kulita sheria ya prosecute. Lakini meano ntopa pa kuidirwa police. Police so they can prosecute. Kananya prosecutor and the DPP office. Can they do proper prosecution? There is the evidence must be beyond reasonable doubt. Yeah. Which is difficult, you know. Kinya mtu na iya kabisa na wakinya kotini yara ukarema connect this evidence irawe and the person. You know, it's proof is very difficult. Even though tukaura from the main agenda mono 600 billion igeta akire salaries. Na ile kutigara 600 billion get akire the other agendas. You know, still that is the point. Kinyaka the corruption area still 50% in equity to the salaries. Yeah. So it means 50% kutigara for development and other issues is not enough. Yes. So the corruption area kinya corruption area salaries must come down. Lakini bae tegeria boku ni zero mishara. They have no option. Ndio kuna ande these are elected too. August tariki kenda bakidwa bakiamba ina nto fresh kana obo. Which means it will be a new engagement. Okay, kwe bunko ndai kuga kethira mbecha ire itigaraga tware amichara achika wa ki development no to bara twirire 50% irita kiri kuri amishara on international laws chia current expenditures and development is that against 60 Actually 70. That yes. is 70. Yeah. That is the law. The big problem we are twinio. But Kenya to komba inyago save nyingi chia michara ikene na it is good no to inde goro igukura. Tutakinya kiwango kira kinene. Lakini the kwa still ireto kimbeche iji kurira kiri office cha thirikari. Na inyo opposition ije ko blame the president apologize. To enda ikomenya ne effort chie kuba kuthithia cha kurigiria corruption. Especially kamite iretongere to the opposition ya PAC ya parliament ina babu na mwamba muthia disbaniro ni ntoba corruption within itself na ndino babo point president paka mwira we corrupt the case yeje ya NYS mbere Raila are very fairly keo ekweji kwethirwe nye gutachi anto bawe ba Junet Mohamed ba supply into biteo he went silent kinyakira opposition yeje kwa sili it is very corrupt. Okay, kile SMS mutegeri wa WeruTV namba yetu ya SMS ni 40321 araniena batu na SMS yete na marino mwarua keep
Keep Kiogora, Meru really has a mess. We have to do away with the okay. Wait a minute. Ageno girwa Wero Francis Kajegi kuma Giaki, Kethia Mugeni Mwire Natige Nkanja Mushara Mwanka Bagitwe. Ngina wa rais wa Kenya napende okay. Kuma. Ambia Kiogora aache uongo, is defending Uhuru. Ujumbe wa rais hauna manufaa kwa Wameru. Hakuna kitu tunaweza jivunia kama Meru kutoka Jubilee administration. Jubilee is the spinal cord of corruption. Yet Uhuru has done nothing against corruption. Meru NASA kama opposition ndio watatupa maendeleo, basi iwe hivyo Meru. Okay. Ivo akakiuga uga wega aguchi describe ari muntu onasa na muntu onasa anterigira ari abongeti gobo uga Uhuru nagerete korana corruption na ituonete cases the first president yo Kenya gusak ngwete ke bari ifoka 4 ministers baraba usikite na manto ja corruption wisigino the other thing ituonete intobire bya educated is some of the suspect ba NYS properties theater recovered. There is something which kwe unto president ya kuthithia bokogeria kuthiria na nini ungumania ndende guru yetu ni uria tutiuga it is a great score and we are certified. Okay, tukaria sana kire corruption nera twariria speech ya president. The other thing bro were ni mantujegie kuona ngui kana job opportunities na au ate wa mwaka kwina nkuruki 2 million new jobs. I mean kwina nkuruki 1.5 million new jobs. Okay, matini mbere buru kore ntonte kwanda otiwantira weta kidogo tu nonto meito dikiri na nto baingi na oni mbere tie kweria kucheki kabisa ni bibio mbike ote thirikari manto na corruption mbere zamani ria kwa edara kore kwa edara kuri na nto beto price controls price controls iba control nduka kwa tweka chukari ubati kwende kintu kya nona kya prices kwenda prices iketherio ndi price control da yere kimauta ERC energy regulatory commission da na ni regulate prices cha mauta lakini rira Uhuru bwa yere bo biashara ibonto waikwa karamu kakaoro kinya 2000 karamu akaoro nya 4000 ino nto wa you set your own prices yeda ni nyombo waka utine standard price ya yeda ni square meter ya maiga imbechi no nakenda contractor umba kuri ya kana kintu onto yakeu kutina any set standards cha price womba construct nyombe mona milioni ile wa constructing na milioni 10 so aunio corruption yo yuri ndene Kenya no to kutina set standards cha prices so euni onkwenda kueta munono nto tukakwenda kuna set standards kwa national government mbere yo operator na manual prices engineer akidhia quotation akadhia basing on prices ila standard in Kenya these days kutina standard prices engineer will just come up kana baba ngibonde ba come up na prices mwanya ngedo supplying glass ndombo supplying glass somewhere na ngiri 5 kwa yangepo because supply na ngiri kwa yangepo because supply na 500 that is where kuna a very big kelinya kinene but you see in reality with how the government works. Kirimanto prices. It had to do a free economy. A free economy in other prices here determined na mtoro kwende the modern mobili. Lakini na dirikali neo neither are experts officers. Kinyanga ali mtumba to kuleta. Ibato officers to Japan. Agata kabanya kabisa mtojore ngale witoto tenzedi ire ndrombe chingana from Japan na ake jadinga shipment na bibionde so declare price eto tera kedera Mombasa kedole paritamin duty ku kedere ngana ibedera baiji so inyake prices ja karamu anga glass anga what ite their government officials para bedera baiji glass yeje kanadi moje eta wa Nokia je yendawa this price by the distributor and market price no he so in the actual sense processing kadinga to bwega there is nowhere you can do a pen oto kuwa karamu eno chiringi kana karamu ka big and chiringi 15 na kana 12 so kwena mtu mami toro yes this the government it system because system we will okay that aside job opportunities uru na wira ate thirikari wenyo yonerete antu babethi na antu ni bonerete ngui nyingi sana awe ta kiwango
Nande, one problem I normally have with a political side of any government ni kwenda kuride on anything that inya batina inya baleo. And that is the case now. Afanyi biashara, kana the people who are self-employed. Actually, that the people who are really creating a lot of employment. Without any help, inya dirikari. Kana facilitation. Lakini yete kuwethwa kwina environment we kupwithi biashara maybe credit ikirithika. Go to other countries. Environment itself is not enough. Amagoza kwina facilitation. Ondonande mufanyi biashara ole akalingwa I problem. Akadira ndo bara jobless. Go to countries you kugera Singapore. Singapore, when you start a company na bakona ogo wina skills. Inya China yongo bakona ogo wina skills. They start going with you now. Bago churenya credit facilities. Ileo onyadirikari kwena mbecha. Chirocha bwe kwa afanyi biashara na inya grants. Chanto baraba kuambilia fact industries and all that. Lakini adirikari ya Kenya eteo hata inye eteo gutega. Kinyoka dhira narua eteo gutedia ku enhance your management skills. Eteo gutedia ku capitalize your business. Eteo gutedia inya ku facilitate anything else. Inya security ongwa ukaiwa narua in your factory. Ugeta a policeman. Lazima umlipe petrol sijui nini. Nenye ja tiko tedia at the end of it all. So it means unda ndeke kedro ndinanto igana pandikite. You should not claim that you are the one who has created a job opportunity here. Utuna orantedia. Okay. Bwana Kiogoro ruata manto ya job opportunities. Ivoega umwe nka difa na my friend kidogo. Ukeja kwithirwo wina biashara eku independent. Ka ankoge factory kana anything na wandika some Kenyans. Uteomba ikuga thirikari buru utebue guthethereti. No ntunya the environment ro kuthithiria biashara eu. Thirikari gwe party kuria. Ego play kinya ugomba ku di business ya security kuga maybe ogeta askari na binambi mbuga bende gintu ewi ni chera tugire every Kenyan ka almost every Kenyan is corrupt. The other thing ituonete thirikari kigeria gusaidia ikundi vijana na ekuru through mbeche chieta women fund na youth enterprise fund. Ba kai barabo mbeto thingate sheria ire chiekiritwo imbonete be benefit no kethira antu baba ingi be na boda be na probox na sienta hizi antu baba ethe bombito gurambe ngari chiao na batonya biasharene kana bangi muntu tauninka gurethirwa nijire ithatu nkandika muntu thurumbe kopo eje kweja no thirikari kintu kingi tuombe gutura kuinyiria thirikari andika antu but na tuno tukuga mbeche chikuria michara ni kuingia itunyie. So thirikari buru yomba igutetheria business na biashara na investors kweja around bobongo baandikana na thirikari kigera yora yomba ku reduce mbecha ire kuria mishara kenda tuona mbecha cha maendeleo na ituonete so many conferences ire thirikari huru yekite ya Kenya cha investors kuma the recent one irari ni ura ntorikana irari Japan World Africa na conferences iwitomba kwethirwa investor bakeje na kwaegana bonde bochoko twe wambirite biashara aja Kenya ituonete industries pijoti the revived that ikongering antobara bakandikwa na Volkswagen nayo na no initiatives chia government so when opportunities kwa created ni ura tuterigira ura twenda twinde but to notinya US problem ire Obama are ayo ni unemployment na indegoro ira tukuga ni almost the up in the world yeah. Actually, inkwenda kuwatanira na my friend muno thirikari neretie nontu utiringiro na thirikari ikiri akinya ntu itakuthithia manjira na ubarabarene ituthete twene NYS ite manyanjira at least bakana na something injire moyo create actually ya kuendelea tiringi maana 5 mweri tiringi maana 5 mweri alite maana 5 mweri I no they were 712 per day okay yeah biba watambesha bobo ega kintu 700 kintu akiwa ntu wata exactly lakini te mweri 500 uthe muntu itangwe na mweri na 500 no they were being paid well no ntu kinyaba guchoka ringi kantu ibari uyaira wita ni bechi anachiongo hapa na ntu wata exactly ni the amount I can't tell the exactly it's I think it is 400 ura ethairwa yari 712 kwa amount ire gitawa yes
ika saved kirio kuigwa SACCOS Uko na 500. uko na 500 Uko na 500 lakini pande 5 kana 400. something like that. It is 500. Okay. But you see, that one is a manual job. It's not sustainable. Tikentomba kuga is an employment which this person ombanya kuthomithia mwana no. Onto no rere koka. Kende kugitanyakia alongside njira pathways. Tolera ngai kaura nyakinge irabakariwa. So mtojo ri aikinya kuja kugitanyakia kairi akethera kiri jambi. Okay. Wanko ya kezi mwe last time ya parliament iko arena ngugejete tawakasi kwa vijana. Pesa kwa wazee. Irayejerera muthia ya genya some corruption yerungi kwa. Kwe case mpenda iko eja na ya ntore kwa. Twetere twae wa pipes charu CDF. Ndakachi yae wangu gya kwenjera pipe. Kwenda kayombere aba kwenja pipe ira bedhiria nyumu era yona 80,000. Tagura kagachago. Kangiri mugwanja. Mtotha ai murethi. Na nago chiomba go sustain. Na out of ngugira kasi kwa vijana aronere 80,000 nio project yewe kurethia ya mbererie ngwitikia thaia na ng'ombe ithatu na kwendia na thakana eguranire na mwekuru na family but gantu kau karenge mismanagwa mputo tenge bona kwa hiyo nyakara kidogo mtu akaona ora ka invest no kategia then you see when we talk about employment what does the government supposed to do it will provide ngugi no environment yetu tukugira is let's look at outside Africa. Canada, South Africa. South Africa is na Egypt is a good example of how they have created employment. Nane njira ekuleta a situation where kedra factories. Kedra environment is conducive, steam area, mbi kiwa munda joreo without any corruption element in it. Edra ndo to corrupt wala munda. So factory area set up. The government will set the factory. Government, what it has done is to provide an environment. Factory is equal, steam on a low price, and security and then factory is set up. Egypt has done on rice farming. They can provide rosin and everything else. You are working, and we can see even in the private sector it's happening in Kitengela. Baba kuba kunenkera munda, weja ungekuwa kiko the deposit ya munda. After paying for that one, pakaleta greenhouse, back wicked everything, back usura market yenya nilo kaanda and all that. So ngekwa kiki managerial. Okay. Kuri mtu wa ati rwarero rais rwa ntukwiro teburu utedia mu Meru kinyano ata mbiro kuna mu Meru bana kiogora. Oni ngota kwa kinyando teburu utedia mu Meru. Miankwire rwarero siasa especially thai kuri itarire siasa nende kinyari sese roda rongo twete wete eto sindai mya mwanga nende muntu na kone ndi mwanga nende utibu nchua moina kamata ikingi bogerigira boy grostima bya toro na ubi achoka bya kamata rengi siasa chetira thai mu siasa ibaka imuno ate promise anto baikie kenero na inyawe we ngwati kenero ririko riu so rwarero imba uno tiburu tedia Meru asach no ntobombere na mbwan otiburu tukuirwa me tukuirwa me kwenda promises cha president bidombi ke kudeta kia Meru ni kwenda munyawire ni bati wekirwa na akenda chidira thine no ntobombere na mbwan njirera nchia buru ya kudirivia muntu thina ni Meru ikiakona ruro kwana Meru kona ruro kwana anto betu ni active na bai mutetu mwega na okia wete ndare kinya Israel sore betete tonte tuthoki muno Israel ekadio mutetu ndimpi sana lakini Rwanda rungoro muthanga lakini wetu kuona itunda rie thongi urithaira Israel so utiboro wa rais rwantuko Jumatano utiboro utedia no ate Meru utiboro utedia no tubatubire tumweterete tutemweterete atwira michara ga ito no tukinya muntu witro muchara gikora ga witro muchara bakwitha na ritingo ba ng'ombe patatu no tumuchara yu itikiria akagitro akarindusi muntu ka president akongela ru employment kana kunija ndithi ng'ombe na pande kite antu batatu ng'ombe ibati kwithwa chi productive ikairea mushara jo kwa tembe jambita ngugi mbita ikore antu nabo botwira ng'ombe no kama actually renkuo u ntikwita my friend ntikwa muno ng'ombe muntu ngugi miakinya kuthambia nyomba yaku no withire wina muntu kuthambia nyomba muntu utamanya nkio metro necessarily okay thank you president bo ki untobore ugire oni kwibura mbene ibotegia mu Meru
na the unfortunate thing with my friend ati thirikari ne Uhuru Kenyatta jamu atije jaraja kuendelea na ndi nkamwira akianethirwo ijimbiero Uhuru na ariria mantu ja increase ku supply roje country wide ke dam taiwa kuga Meru very soon tukethirwa na damu ya Thingithu na ni thithitwe site ni identified recent tukuigwora Meru bako complain na bakuga bado itangana ya Mariara ni irongero mwitone na wardine kwa igaserve the lower part of Imenti kwinayo tiana kibiritia cia gwita bwaruire na bwatigania na ingi chibwa igembe iriga serve those areas kwena very soon president next month ni ajeta ku commission barabara na Uhuru na igirwe ntukwira akiaria ba promise 10,000 pare around 7,000 ira chiendelete au gutigere ingi ga commission na next month president ni ajeta commission barabara yumi okay kuna ndero nkienda kidogo my friend alikuwa thirikari ni Uhuru wende thirikari ni Uhuru atati ikiameneka Jubilee ntekwo kiamaga ko ke PNU ne ko support president ende kinyake dengu u meato tepate Eje ni WeruTV 2017 ni siasa imwekwemwe omena ndene. Warengi karibu tena mutegeri wa WeruTV kire mubango jwa Kithurano 2017 na tuko narua nyuma kurikia kwa area State of the Nation kanaro ariaro mutongeri wa Nthiguru na ndeta to area supplementary budget bwana Kiogora tukwire ngeni ndonere bukaraniria na governor Munya mantu yegie supplementary budget wira ku ati ne batu kurukwa bwana Nturibi orikire budget committee ore mu member wa budget committee bwana Kiogora ore mukaririgete wa PSC ni bibi na thina na supplementary budget okay bwega Martin ambere muthikiria mbere kwega process twita twithithia budget na mono gwe gintu twitaga public participation gwita ke mwananchi tukaigwa uria kwenda kuga na my friend Nturibi ibo bengugi umuno kamite yao oningeta ku imbetete nde muchore okamete mbigwora wananchi bakuga na imbetete several times kwe mantu jara twitaga ria tweta kuthikira mwananchi tukaigwa na kwaria mantu ja ruji na kwaria mantu ja barabara mantu ja sibitari na ja ibo joto bati gwikira mbere kiria tuthithia budget na ndire turathithagia supplementary budget na supplementary budget yethairwo gutega department yekwite na mbeca cia kung'ana na ni kwina surplus tukagita na ara chingi tukaikia na ara chinyi ke county yetu Meru gute department tugita kuthia supplementary budget yethairwo mbeca cia kung'ana rio nda kwithairwo kwina wagu wa mbeca na thine ria nene mbeca kwi ira tuthuranagia twi county ta mwaka ju turai tuthuranie around 800 million milioni magana janana indi mwanka thaa ito tiromba ikuthurania milioni magana jana na ndi kukuonania kwi guntu gugatigwa na ikutho bibingi gukenda mbeca itaurwa kenda mbeca ibua na ndi atwa kamite bantu ribia turetere supplementary budget tega tuona kwi department ira mwananchi enda che kumutethia muno ta barabara na sibitari no mbeca itauri nyingi mbeca che ku ofisi ya governor na ndo ni budget yewinda amepingira muno ni untu kembe chira chiketwa ofisi ya governor ita something million uteno igakinyira mwananchi no ntubura bonena bohethero ikugura ngare 16 million euto apinga buru lakini na no nuijere abo ebunge ina ambas chietaga bantu ri ba me support ne kuroka kwa governor na akaguriro interview au ni oto apinganire na governor na inyare ingi tweta mbwenjero twagwataniria mwanki no twaria na muntu agweta maikia we na governor uga uju kithine awe no pinga budget yetega itengugi oni anda uga simply budget yejete mwananchi netethia mwananchi ngari cha 16 million mechemanio ya 24 million ya 40 something million itotethia mwananchi beche jitogite ni gure fertilizer na mbeu especially areas ichi dry nuntu nandi kurarira na bate harvest anything tubaikirie gintu gukiura bona gya kwanda bwana Nturibi arua budget yebo akurukiri babu ni budget yete kuna mwananchi actually inkwenda kudifanwe totally window wa committee ya finance budget ito finance budget and appropriation na branko atakuwa ndirenda kuwa bra mheshimiwa kuwa ngari yoni alio lakini 16 million
kiri budget ira ki supplementary budget ya twathithakia ti kwina mantu ya timu ya kuthithika kinya department tu department ba kulitangwite na ngari no ntukwe department ba kwenda movement cha ngari nukumeweka wainda ngari ni chiendekana lakini Mumiru kwa mori aigwira governor na ngari cia kwana tayari kanguthiririe burankua bura mheshimiwa kuwa mbere na bond supplementary budget it is subject to public participation mbere buru public participation is supplementary budget yongo meni budget no ida na public participation alafu we ya kidi supplementary budget ya bura wain kwetikaniria nweni ati mbecha chuma department rete na baya chakwana kilo department ine regi department office ngavana bya tumekulukiria mbesha na report ira itwetere batwi committee yetu kinya twitware anite niyo mwanga tweta office ya ngavana twachoka tweta chief of finance bato elese mbechira cha tonyo office ine ya ngavana ingugira ibangiritwe kurutwa twero bombere kwina thine bya kuria mya mheshimiwa wena umetaidia ina idio lakini ukagwile la lower part of Vuri tiania east na tiania west nara thai pati kinyabia kurabio ngoko na thinembi kwa tuika mpesha ikiluko ofisi ya ngavana no tonio ina ofisi ya deputy ngavana actually kile ofisi ya ngavana kwina deputy ngavana niyo ende ito awire niyo vada na disaster ambi management lakini kile mbechi iko nenkerwa governor 16 million icha kurangari 41 million lizia bichamanio ya governor 24 million ichi chio kora irio imbibi kugunala byo mwananchi bombere number 1 ofisi ya ngavana empesha ira yo paritana chio ina mbecha ira yo paritana chio ukia kwenda kuiro bubwega ofisi ya ngavana na tikinye ngavana ke kinye president ito tatu na budget yake to 400 million in the main budget cha ofisi ya ambi engavana because it's an office ina tingwe ina michamanio ina kila kitu ina manto mangi na manto yonde kija president woke we ngwana wokwa Uhuru Kenyatta mbecha cha operations office ya president itimiakura no the president account mishamanio atumira mbecha yondu atumira michamanio ndina itimiakura lakini still kwe manto wire au iko ina mbecha cha recurrent expenditure na development expenditure kintu kitu tatu ikiafu muno tutika affect development mwananchi kawaida atigache kintu kiotetwa nakyo na pia tutika paralyze department na rutarene rwambi rwani current nende burang kwa unika ngoda kuwa atiri menya ya burambire ndi thirikari ne daje ndi thirikari county Meru mwankane ndi iginya assembly to party yeli kwe party kurasa ndi kwa ngava baga akumba burunya ngare ngava na acha mauta yakiogora can be very happy kinya autokanya ujete cooperative ru ndire ke ora are aure ati gavana jati tumaira ngari uinde ya tuma integrate anio ende rongo kuria tiri mheshimiwa na adiri nya assembly au ngavana ati tumaira ngari etana nde maita yana kinyo ngo buroko kinyo ngo turamirwe no etete etana nde na mishamano kitha ni mingi aitana mushamonyo na ndera tekere county Meru ne council of governors guthe aichamani wa kok kwina ngari we era paterenio wetana mautarete tamechamani na county no wekira mautarete tamechamani na county council of governors ura bombere na mbona aina kinyambe cha operations kuma office ya kok na kinyambe chamani na county kinyambe chamani na county yake operate account na buranti menyo kura unanti meakua ikairwa mauta buranko byango meandegera imaninja wa bwega no tuchamani ainio bwana ringira kwina supplementary budget hizi mbecha cha development orake gora kuwa ni some 20 million obichi ngavana ninkeria kwe 81 million or something okay adotegera manto jana alimis governor's point of view we are in the election year na nandeni uchaguzi na twetete and one wakiogora no magaba flex their muscle in terms of protecting the resources radio and also even possible sabotaging. We can't say it's not possible. They would like to pull the much that they can. Can the governor fulfill bajarai eretento akadidi. So kumukusino tayari juri ono tune election year. Keda last year kutenda kwenda this pool. Lakini ano tune election year notaka kuona gavana kona mbesi ya kakiriti mileage yewe. So na tukadidi hatu mugita maguru. So that pool already reo. But now let's come to professionalism. Governance na ndirungwa. It is a problem when you decide to buy into Bimwe during an election year. Ngareje governor kwenda kukura, let's say,
being an election year atije Kithurano agachoka in 4 months time. And taka gavana atira ngari for one ngari rio temwe. So don't wanna, there must be something that is lakini ngari yenyewe no yatiwa obisine lakini na ndere why are you no mwana Trump okwa thirikari Obama ni kwenda kugura the new ngari njero ya Trump agatumira Trump ke campaign we augere don't tigeni kugura ngari u Trump no ntona pesa chekura bana kyogura no yatiwa atalegera no tupwa Burankwenda Mr. Martin ndenda ntuba batika ilele ofisi ya munya mbailele ofisi ya ngavana hebone ofisi ya ngavana kinya meri 5 ngavana onge akeda nongo ogumagwo although it's my prayer munya kali in the office lakini nyake yakwida nonge atonya gwo munyati ana na ngari liko kanko ndokura batu we were convinced itoregete ngari kamite etunga bana kyogora na kumenya recommendation to wete utingari batere kurwo Meru tore ana ngari burundu to tukuna ngari witate kuinga lakini rira to ire to eleswa mantu ya ngari u kwero ngari ngavana iratuki areta kali kala security na bute boya asa no office ngavana kwida diate na kali kala security kaskadi ngari ire thuki so ngari kwida na problems irio ba department ya design ngavana no aurwembi no aurengari no tukwena de namara ngari ni kwida thuki akamwitinya na kali kala security which is asa no office kute kwida kweza lakini just to ask a question on the point of Boreki County Assembly governor for the first I think 2 years in office etana ngari wetu exactly na nali akwambeshe nyingi muno wetana ngari we and then ngari eze gurwa enjero torofa 13 million or something close to that ngari mpaka yo kura in 2 years Mwaka kijana ketekiruka actually ngari ni developer complications nyowe na ngari no develop complications nyete na ya mburi kigora kyori na tuchokiri bwa kwenda kuendera tukya thimu izire WeruTV hello WeruTV hello okay kyogora kwenda okuri ngari iri atiwa kiri atiwa bicine katiwe kinyamunya kyagora hukuma ringi ngari no yatiwa bicine thina ineri na thina kidogo ithina nene kugura ngari bwa mbere mo kwigwa miaka 3 ikurukite anyuma ituguririte gavana ngari ingi na ngari kethirwe kareta complication itoka tuge kwa useless nga obsolete ni thiteka kurirwo nyethirwo ni engineer njeru kaingia box ya calibration ngari ka operational kwa ubu tibwa mbere bokuga ni nto ngari ni irathukire atugurenge boja iri at this time tiro igitare atukuga twagura ngari hold that thought WeruTV hello okay akumaruka WeruTV hello Oni beta mbije ya munene karibu sana mbije we niko nderi ya pire abije watoni ile sauti ya TV ku please na letu kuko tukulirenga bana wetu his excellency munya na munya na bere to akigora sorry okay WeruTV hello okay wakumaruka kagira kuga kingi gitene tumi mono ya kugura ngari gitariri ikezi kwithirwa deputy governor na Prado ingi na no inya ikethirwa buru iri thuki no to county na ngari nyingi utengari tutiumbo tumira tutumira 16 million kugura ngari ingi o thairia mheshimiwa ntori bia kuga na kwao be na mpare kurigaria tuomba ikuthithio ntubura butethia ntubara bakithina ara na karama na mbechi iji 16 million tukambe kurekana mantu jangari thaizi na ndienda ikuuga uju patu toka tu sabotage governor ka kumukuchia ate komthithie ikeci kwethirwo promise ite antu akwenda uthithie ka ukiria maisha jao na abatethie ikethirwo iruji atete gwikira na utigania ka igembe patu tutipingo ntubu ende kugura ngari na micemania 1 million e bwana tugapinga WeruTV hello habari yako mzuri mna Mr. Martin karibu sana tuende nao buraria mwaka ngire kuma igembe south karibu sana mweka so kambere first of all mbere Mr. Itrekia tere atiwe ko defend munya no tona utumire ntemero mbaya number 2 kiogora nwe
nareke ofeva Jubilee ya yoe kireito no nto kireito ya Ken Jubilee munya ainyangeto nto yo Meru kireito atwekete oversight na ta kireito akireta myake tano na ta uwa ibaye itakuwa so atuo vele uteke kibena kyoka kubanya Meru tiba koreta kyo sira to na tunti ko seja mo yote bingo bene bibia okay yeah Okay. kajuki ngie mwa alafu tuendelee WeruTV halo so hello yes habari kuu ya kwani jambo brother karibu sana tuende nao thank you sorry hello tuende nao rari na Mwiti karibu sana Mwiti airi ehe kuwa sire mujandra jo da ai tege aja aha Atie mantua munya dai gari pezi brother eto akura iri ngiki adukire hello ito kuibwa arafu kiogora nawe ati kira to kwenda basi kutoka na manto jandoa obisi next na manto ya ukarigo pingana kira to kwenda basi timwana imo Meru wengo o are atende mweto kitu 141 days with the election na oni ko ya dai ngare barwere tena dai kitu 141 days no ngenda kaba na motive ngenge ngare so kwanza dai kuja ipara na mantu jange ja rozi sababu ka botegera mbere mamu mtura wina dina iwe gotumarara na para na mtozo era na kurundira so kya ipara so kya rozi ndio tongere okay Okay, WeruTV halo hello WeruTV halo WeruTV halo hello hello Imogambi nde karibu sana Mugambi imogambi ndege zima karibu sana angu gatere aha angu yo tongere huko munya kwa kutura tara maendeleo ya nyaki na weta mesema ni uwe milioni pote na ani na tongere meri uwa kitu tu mandaka ile okay ibweka sana mtombera kwa alia bweka au timu chuyele kuma kiretu mwanga munya bakaruya lidianto na nonto bo interest cho binaps kwebu mheshimiwa alia mantu ya mbesha uwa no chiete kinyaki thina kungi ngia kumikare ka kurangari chiete akithi kada menya mbecha chiche don department no nyika chinjo tika kuregeta development ne uwa chombo weta itete kinyaki thi nonto supplementary umaruria na hiyo gari bwana Nturibi ni aina gani watu wetu wakikufa kila siku mbona ama hatuna maisha ya mimi Meru bali maisha yetu. Okay, sawa. Aruria ngareni aina gani? Actually, ngwiri arenge from the one to go, woni nyaka mitine to support ko rangari. Ewa to support ko rangari nyaka mitine to togane tena ngari. Ngari ne kugurwa. Na bura mheshimiwa ure mantu ya numbers. Mbunge uyo onde, kiri a member bonde baba ariko. Baba ure ni barabara yo support motion you. They were only two. Kiora na mheshimiwa to Morogocho. Na ito bai ki supporters ba kireitu na bare antu baraka ba kinya untu buke agoya bukiambi bora borekerete sai ndi ku sabotage munya kinya buke da budongo miatia odo ke ora we nere ke ku play nere ke inte bodo nwa nere ke we wisdom mweke lakini actually mbere nya to ita committee netu ba wire anything yete to office ne munya so kinyo to nyanto to ake ko to ngenda anything yete to office ne munya ke yako ta kari atia to te metikiria iba to na boka committee ne budget to ta numbers ore ko numbers to ta to atia to umbana nuko menya nya ko ro kanyeleka ina go mwene to ta to wende ala ko wende kinyangare yo ngwe kure wa injire ya sabotage te ko dangare kikurerwa no kintu kama maendeleo eno to bombere na one supplementary budget ichadana department ote koimbecho tiship turuta ochiela kontu fulani ote kuruma mbesha uruta kida na office of the governor o mika department ya transport wacheda on department ya cheda mbecha chiayo department ya water ya cheda na chiayo totai na akie kuruta this department tutoka to elakiri rengi so but you see also the problem here ile neji supplementary budget ile ta wanonto ba kuidrwa kwina ministry kana department kwena mbecha imono kurukie tu actually yango rebia but supplementary budget ya Meru supplementary budget onto ya Meru
bombere namba nukwena revenue collection ira mheshimiwa kuwa ito tatu kathitha target tukwera county twabira babu collecting twabete 612 million twabira collecting mbeshei na batura turevo collecting mbeshei baki okara kapa takinyite target ira na mbechere ni budget rate bombere namba 1 no mwanka bodi and just in budget ino to supplementary ingeni yoko ina conditional grant mheshimiwa na kumenya ito conditional grant national government lakini ile yakureta mbeche ira na condition na mbeche na juchekiriko ichekiri budget ina so budget yetu ya tanthi na kintu around 600 million kwa tukene no mwanka supplementary budget yebu edwe iki na department ile wete tukabwida mantu ya mbeche impri ya budget ya uyuri bani yembi bani so every department ekerwa gi bandi ko secular itambeche department chombe lakini department ime very crucial onto yo gima bomwire ne iti mbecha na mbeche imo iko itokiro gima bomwire no to itari onto kaibwa mugomo yo arigitani no to kutena gwatire imecha ero dikongelo mbesha tike gitirwe ni ofisi mwake yongeri mbesha ofisi ya governor na mbugi oju mheshimiwa mbere ja njoke ja nturibi kwe ura wariri mbere gwito sambo de mweka uni ntaza ko represent kiraito ka Jubilee ndiuga bora bwe mutojo wako na bora nkone bubu ya kabo county Meru bonge kiraito ateofa ka seneta toko oversight ge county government oversight ne kuma ge county assembly seneta geto chwira thirikari ito kuma ke national government bekeja na bo itonete tukiuma kuma ke budget ya 6.5 billion yeta mwanka 9 billion 9 point something billion wa mwaka jukiongereka billion yemo kuma ke national government kwa seneta no chwambecha kuma Nairobi kwe untuke kenge mheshimiwa Tirikia gweta conditional grant gitumi chiura ge county yetu Meru for example kwe mbecha chieta wa chia danina ithairwa chinenkanirito ke ministry ya health mbecha uria chia nenkanirwa antu chitangugire batirite chiererwo igutumira kuria mishara kiri staff ya county na ndi chiero ichiambe kwa accountant kenda grant uchiendelea kuisha na ndi grant wira ura no to ba misuse yetu aja Meru county kwe mbecha inge chia free maternity chia bati weta gisibitari ile chiena maternities chiratumiro ge counted quota mbechi wirarega kuma ke national government mwanka uchiambe kwa accounted kwa we crisis ye nene ke ministry of nikyo kona bamo bate kumba kulewa babe ke dispensaries na yo centers ke county nto mbechi wira especially chanda danina ichitora ko bare kwa unio mesi kuma na ndi grant ka ora budget ye ka affected na tuone ke department mbechi itokore mo ikuthuranire chi target ria twari na municipal ijere ya Meru na Maoa county council ya Meru na ya Nyambene ukaringanira mbechi ire bothureni mwaka jo muthia ni almost 900 million lakini batu to county kujukia area ziu na rate chiongerwa na new avenues cha kuthurania mbechi chiongerwa turi uthurania 400 million ina around 500 million iweta okay nende tukia thimujire bwana Tirikia mutegeri wa WeruTV no warane bachukirukira namba thimo kona kiri screen yeku na kana tutumire SMS ukirukira 40321 irani namba yetu ya SMS WeruTV alo WeruTV alo hello WeruTV alo hello okay uwa kumaruka aroria Meru County have failed Meru people they have their self interest wote wanaenda nyumbani including governor WeruTV alo WeruTV alo hello okay hello? Yes WeruTV alo WeruTV alo hello turari nao na takora WeruTV iko dhongi sana mukuru karibu turari nao okay mwetambuliro kumakaga ine chama no boda alende onia kore kuwanga munyanga na wetanga anga mechema ni anga ikari anga kauronga are anga milioni 15 sisi kama wananchi atuangalie hiyo bato bito kwa ile maendeleo for example kuma Meru eyo buru yo dimangiri loko na kwa county government eda mao kambia nyanyo loko na kwa county government yo watu loko na i county government ngo ito umeona eta mekindoni kolokano eta maua unapata ngo yake ya munya kito kuona county government ya county government eda mome bukapo kabwe biwa tenda boenda
Okay. Okay. WeruTV, just a minute. WeruTV, hello. WeruTV, hello. Hello. WeruTV, hello. Hello. Hello, turadi nao. Golaria na mwenda kuma mtu ate. Karibu sana mwenda. Go bari. Kile munya. Munya na jitengwe ke ure kulipa. Na kinyo gonelia nyonto batu tonyere. Mirandi ekene mingi munera rikite. Lakini ndeo nyonto adirigare ne no teo tonto teo babutu budia no garigana no bari. Lakini ya munya na jitengwe pio. Okay. Thank you. Okay, kwa kintu kimwe kwenda kwa kidogo Martin. Woni ndakwira ndika metene ya finance. Na woni bombere ni kitu kya kiwande mu Kristo. Ndeme yakwa kintu kitorongo ni ikenda police mwananchi. Kangoda kwa batwe itudira tukento set target ya revenue. Ambacho umushimu cha collector 900 angoenda kwa kabisa kinyeta no ntunwa PAC neta consult records chetu. Mbesha tuendele chie collector wa i-collecti tu ni municipals chonda na county councils chari tune ya 320 million na iba license kinyambas na mheshimiwa na kumenya tuendele tu ina bas mheshimiwa cha license wa IDC kwena license ya remba business hii kwenda business batuto gita cha lakini business chambas business dai ikonete chonde cha kuchokora green bond ginyera single business permit rita wa ba hiyo chonde cha chokora green bond na board ile under county actually board ina collection yayo so mwangane ndi collection sio dradu ile tona board still ne collector ambasha na still ni ikeri independent corporation independent corporation still under county na ina development chao mwanya we ono wa PAC manto maingira gwa na batere kwithira already prepared reports assembly iyo ndo manto onto yake yawa kwe manto ya nemtaninda ndaninda actually ya wambesha yake ndairi ya support staff ya bashi bitari support staff bara nege akwithirite kuri na misappropriation jembete chenda ninda mundu ratombiga kumblame ndene account ya Meru ni chairman ya PAC yondo kyokora ntiko inko mumblame no tona bakle kwenda dite ndiwe kwarokera no to kanda igirwa kiri wotha hii no to libati kwere assembly 28 mundu misappropriate tembete chenda ninda na ingi cha conditional grant bado tukadio nwe bobo ya kabisa no to chairman ya to PAC. Okay Martin na muthikirio TV bo mheshimiwa ntoribia ugantete kaniavo kwe report inte andika na kamite yakwa tuikeria bantu oribi ni untu inya yathirwe kariatea bakamipinga kurigaria na mpambirie kezi yemo na report yao ya budget ukona eu tukuga budget supplementary budget bongo bawito tengari tukugura 16 million na 37 million ichekirwe treasury tulichiringanira moikagurire arimi mbeo na fertilizer bekinya assembly bantu oribi bapinganire abura bakugita rukire na bakarire rukire tainyanya beja mbunge bura bakugita rukire beja bebo pinga bati mzuri ndekuigwa kuga ibetere baria na governor na sintija ibetere ofisi ne governor sawa kato basa monire tu committee na bo aria na chief officer kwa chinchi ora bwendete bwe committee ne kwa wo bwa chincheria kwino ntu possible bwa karikire the other thing turandika report nyingi twikia bunge no ntobatarani of numbers report ira tukwirigirite tugigakorokwa ukethira abe pingitwe katweta report imwe for example iretete thina inya na anti corruption the findings no observations cha committee na recommendation iririo i totally different no twetera twaja na recommendation muntu aja akauga ndio propose amendment antu baba kuba kwirwe bena cases cha kora na mbecha nambi batu tugite iba followed ko recommendation yega chenchwa ekerwa we warn them yani boko na mbecha chiorete antu buga porabo thithwe kuga we warn mtogete ate na ndi batu as the committee kwe procedures nyingi untu tukuona bwe very serious na bugeta bure assembly kwena njira ingi ira tugwitachio na those issues sikaya followed. Okay, umwarua Kithurano 2017 mugeni Matina na Baubangi munya naritete ngugi nyingi sana ni karithi murea wa Kipkona wengine wakawaambia kiogora ache uongo maternity ailipwi na Damari ari ni Damari ari Kabaune. WeruTV leo
WeruTV hello. WeruTV hello. Hello. Hello, turari nao. Baya mdogo makenja. Karibu sana mkuru. Nenda kuate bwana Mati. Mtu akarekia. Mtongo yomo hamna. Alafu kauate Amtu baba kuwa jueti mantea amunya kurangare. Munya kurangare tina tinefa. Munya kede 40 million kana 50 million. Hello? Ito kuibwa. Uke ako dita manta president. Najira tumaira ndena Kenya. Ira tumaira 40 million nyomo na land chekia. Nakona. Na munya. Hello? Ito kuibwa. Munya kurangare 40 million nyumba chite na ile nakona. Na kwa hete kuwa ngangare ne au yange 20 million. 16 million. 16 million. Angangare euro anga 18. That is nothing. No corner. Munya is a president. It's like a president. Na nabati nya kwa burakure na nya watibati kwa ganya kambi. Hakweze kwa angangare euro 18. No. Okay, thank you. Bere tujikedimu ingi zito okay kana utuburu bwagirite kwithirwa munya ikompewa na utumi kana utumiri bwa mbeze che county che kompewa na utumiri bwa mbeze che president. Ukataka ki parliament. The budget is passed last year. Supplementary budget the same. Equally nandwa no tumpeshire se allocated office of the president was too high. Mwankanta boga no, this is too much. Na parliament debate it reduced to some extent. So it means the main budget ara in game with chedawa, but supplementary budget either was sort out interests to the governing government. Kada ne county munya nara kenda constitution yeta au no ga force and okarika madiko jaga shagua Nyeri. That talk was there open. The Nyeri talked about it and even the president that the county assemblies iba kwa governors mateka magauka they have to get something for their own selfish such that kedara kuintu governor kwenda kwa chief no magaba mwate hostage because tekorokie until you do 1 2 3 4 the count ya kwe nusu 1 minute mheshimiwa tukidhimu ingine WeruTV hello. WeruTV hello. Hello turari nao. Na Kimathi kuma Meru. Karibu sana Kimathi. Mojana la yumo Martin. Karibu, thank you. Lakini MC Martin mwana kwa fashi anto. Paitu ngito itango ya chuitare. MC Horeko. Kiogora. He has been blackmailing the governor always. Na ito ani anto ngimo chema na gendo siete njo Meru. Iko ya kubishana na munene. Okay. Na ndito mwandwe anda kukwiti mucheme na wethe wawe akazi ata munene ata ku blackmail eti wana his own meeting. Okay. Na nko na mkore kaire mwene bicha matani bikishi yere ishi kumbanja tero in the practice ite wa Environs county ishi kuna nete for example nete any sub district hospital any sub county level 5 neta or your managers bashwitari akauri county government basically channel around through the accounts of the hospitals and I can produce an evidence down to the one of the managers of that money. Okay, thank you. So directly to the accounts of the hospitals. It is a account na mwana ukache mwingi mono na murongo. Asante mbere ya kwaganya gocho kikiure kiuka tugithingi mwingi WeruTV hello. Okay, kumaruka. Okay. Ari yoninga Puambera akuga district hospital na referral hospital. Oni kugeta bwa gane aritingo gebaraba yake dispensaries na health centers ibo bena thina michara nonto bwa mbeche chia danina. Mbeche chia maternity ntethirwa nditi kambe jankarande gurumbaria mbere TV gutagwa Kenya yonte kainya omente guru kwe mbeche chia maternity chia free maternity chia urire aja county na ndi wa chinchure chia ja chiri ni one account
kwa nande ichitai direct to account cha cibitari kugura mbeca cia maternity cia ja kiri county yes kuiro chiejaga asa grant ikeja kiri amwe na grant ingi ni yekirwa county na ndi ka disperse kiri hospitals mwanya kulingana na cases chia baadhi reported to Kithu hospital. Just to support that, the health is a devolved function. That is, it is under the county. So government already declared maternity is free. It was free from the county point, but national government neko supplement that one because I policy yo taka kuga maternity atinaditire wapru. It is the national government neko for it. So nande according to Batsirega Tangaso for a period of time kire these government hospitals nande rikari rejeka ekabanenkera bechiria nande bomba kedura for a period of 6 months bukunika kedura 10 million. You see, the government will give the county 10 million. Okay. And kila nene ngena 10 million hiji inaigeta. Okay. Ntoka ndio rekia ndikoiro ndikwa jo wa Meru. Bwambere ria governor akija ward inekwa oni ntetete turwana governor na ntetete tukaraniawe. Sibitari mbere meje atureterete cheki ya ngiri magana jana mpambanirite ayo from the word go inya kuweta ku subdivide muchemanio kuthitha muchemanio twita portion kuma kithakene ya skuru kiaga sibitari na kwena commotions nyingi tweta kuthiria jau twathithia muchango twotha inyambe chi nyingi nkurukie yu governor tureterete na ndi party obu na ndi uterwa ntuku iji cheki ejeta kuretwa ngakinyo iri ward ya kwa nandetete ukaribisha governor but kwe makosa ja manene governor athithirie etere tuki ura program yenderete era ward administrator na ndi yoni MC ajukia mike aria nteto chiawe anthukia mono anga ndi gupinga budget assembly na uninde kuga mpingite budget on basis ya ngari ya 16 million kwa hivyo bakona trionto na batimbuge makosa jari jatithithagia right ikeji kwa president no tumira mbechi nyingi kingari na tutwetikirie governor gutumira nyingi jawi makosa na ndaja kwa makosa ja manene nkoruki kwa uguo ni ntetete othukia governor but rere accused na so many things ya choka mbira ija waria ndaike mono keja kwaria michemanio nekwa ndari na right ya kureply jarea agomba accused ajo na imbije last year nejete okaire ugakiogora TMCA wa Both West but I'm the duly elected MCA wa ward yu na keji kuchoka kuwa kathithia bau athithirie the same which occurred igakarika. Okay, I think ibwaga sana ndenda twarime hapo tukithira cie ndeno tutukuthiria unyango na kwarangia na haraka ibwaga sana no tu mheshimiwa uturia mantora inkorona ke kuona ya bari uthu na munya iwe kwa simple kinyagi baba kuthikira ati bari turana andwa ninte turebishe bu actually no tuntamenya ndamenyero wa imbichi agiba pingana lakini aubo weta kukwira na kienine that means kutena wendo ati nekau muramba da kuwa nikenda kwanko da kuwa bombere na mbwan kamiti yetu tikayungene atu munyaki ya finance so angwa dakura mheshimiwa ginyani twachamanitie yani recommendation kwanja kile antu bara support ba kikali yani nonto timu yele tujita timu munya na timu kikali inya in that committee so twari na antu naibo kwanja baitire recommendation kantu bebe explain ni tonto bakwenda mbeche so beya that means kangwa dagua bora kwerwe miantu ibaki usamuna konekro mbecha ango ndakuania mukristo nothing utikintu ndo ya umuntu omba gwako kintu nyane kero kanambi lakini atoire twangire na batu convince na bamo bachoka kotweka omwage ta we na minority opinion yewe ato support amantu yariko lakini mbungo yo ndepatia rukantu baile so kango ndakuania nata kwa karabo anatrikia no turikire committee ya budget nata kwa karika kire budget ya supplementary ne kelokere nekelukire nedro that's on nedro appropriation na kila kitu nedro appropriation na kila kitu kulingana na ora mbunge kulukirie mbunge did recommendation nekelukia so kutina bora kwa mantu ya numbers kwa mantu ya tabo tabukan divit bwajinda na bwajida ndana baraba chinda mjandala yo etata ona ko mebo itu de nya mjandala oni actually teka sabota manto madogu ona ko meitu de tenya tukendenya kuenganya baba kutango imbi nya dirikare ne munya nambi na to acha kamiti imon we cha kwenda kubenga lakini to atai kwambo weta utububu eta bukare mana bo etata bukare okuluka so ndenda block ambu ya tere na meambo kwe mudeni oni bwambere munya na ije totonya bunge nda musupportete
lakini ria twathithirie report ya mbere PSC yoigi winyanja bwa mbecha au nio differences chia kwa na munya cheumire na chia itiomba kwa controlled kairi mantu ja budget ne kurukirwe ni assembly na governor agasaina batieta kurukwe ni control of budget mantu ja batu tutikona jeteithia mwananchi tukathingataniria jo ofisi ni ingi chie mbere no tunye tho mweshimwa no gere supplementary budget yetithithairwa public participation nte gwitikia aborirwe jara bererwe wananchi bagwitagi kuthithia kujukia maoni ja mwananchi ambere athikiria betu ibwega antu betu ba bothu guchwe sendere ni gutu support na gutumorombera murungu kenda services ira ikathithirikare county ikethero ikiguni kebwe. Okay, wale tengeme apemboga unitera manto maingi kinya unyambe ndo chokiranga inkatho no tubo tuma tuketha turia na nkiwa abombere na bwan ria tuketha tukitangui twitengwe buru na nkoro enjia na ontu burabu onde but one ibubu one ibubu ya uwe ibubu ega so na nkira antu bake thingi bachokare nyabo nkatho no ntu bakwetha bampete gitaru gwetha batongoretie na nkiwa still ya bramo shimo witu kwenda maromba kwe ni itara siasa itukwenda kurombora murungu kwe na thiri nya Kenya yonde na kinya kithina kuntu guku ngikwonde na ngiba chokaria nkatho no twagwetha bampete position ya gwetha batongoretie na WeruTV nya ukimira na ngira nya WeruTV ni one bwega no ntu kwa kinya kwetha ito ya nafasi wananchi bakelewa siasa cha Meru buraikari. Okay, na control of budget are okurukia budget tu bukata ngari na milioni 40 control of budget yote bale okurukia ngari control of budget yetanairia na ri na report ya mbunge bura mbunge thitherie ekulukia budget ni tete kwa control of budget ikakuja kwenda mantu buthithite ira against the law itikiluka control of budget lakini buketha within the law control of budget atria kwa approve budget. Okay. Problem. Bwana ringera ni na miambo kwa muthia na kiori yakwa ni ati budget yake thukika na ikiogora na antubawe bare antimunya na bako ndo musabotage. Okay, onda tegera ndeke inkai na second inkai. Onda tegera if it is true ngale munya ni rathuki then ibena right ya kumugurira ngale. Only my only problem I have with it ni gita. Ngale ikugurwa. And then even the amount, to ituje ngari cha Toyota kile cha Toyota ndo Prado batumaira ituje 12-13 million you can get a vehicle. Where let's not even talk about the value, like in the time, minding that the campaign period. There must be something that is not right. Kile budget, supplementary budget in terms of the money that is being allocated to the governor's office, which is the same national government. Okay. Nontunya parliament yongwa ni corona president according to Bechire parliament no more kuzukia. Minding that the governor akedra in the office until the last day. Okay. Kaka hand over to another person. It's not like an MP uroka ukoma 90 days. So he will be there. So he will need money to run. Na atoba ku separate na ndai cha campaign hii governor kando atiomba. Okay. So thank you. Ndiko sana mutegeri wa WeruTV no toba kwithira ugatariste na abo tukire mubango jwa Kithurano 2017 we watuma message cia kuna tutiromba kwithira tukithoma pole sana indi ingwitikia umiona ikiscroll kana itakire TV kwa una thimu cia kwithira tutiromba kukechiothe no ntubwa page no rayo kare line ine ndiko sana toba kwithira watariste na tukire Kithurano 2017 uringi tutirimane tukwe wenge ya Jumapili thaa onteji kwambiria thaa 3:30 ndene ya WeruTV kire mubango jwa Kithurano 2017 onbeto Martin wa Gichongio dola ni bwega sana no tuba kwithira windene ya WeruTV tutirimane Jumapili. Raila Amolo Odinga, who does not want peace for this nation. That is not hate speech. I am describing. Bakuita maitalato, mugenjega kurukiera kawana munya kulika nao.